Iya, selempang foto semenang. Iya, selempang merah. Iya, foto semenang. Iya, selempang merah. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Nomor 10 Remblong, Kevin Kolor, Sumeneb. Bodemongking Bere asal lempang merah, aneka eyocol ketibu. 3 menit. Maaf guys. Iya, salah. Ya jadi Semakin menerlama masa nomor beli Ketur nomor Haji Sela 50 Lega langsung nomor Bangkalan. baru bintang presisi 3 menit. bintang presisi junior. Cil. Iya, salah bintang foto semenang. Nomor belu bintang satu meter sisa sekarang. Namun tidak mundur. 50. 40. 30. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jul. Iya, selempang merah semenang. Nomor sangat door kecil Ketuna Vicky Putra Hidayat Sampang. Semakin nomor terakhir dari rangkaian babak kedua 15. Nomor 13 Cilet Bumi Ketuna Cilet Cilet Bumi. Kukul Pamekasan. Bodemongking Bara asal lempang merah. Amusa nomor 15 Sinar Tembus Ketuna Aisyah Ica Pamekasan. Mundur 50. 12 Dupolo. 13 15 Cilet Bumi Amusa Sinar Tembus. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jul. Iya, selempang foto semenang. Nomor 15 Sinar Tembus Ketuna Pamekasan. Bodemongking Bara asal lempang merah. Amusa nomor 20 Solar Junior Ketuna Kades Longke Galus Bangkalan. Bodemongking Timur asal lempang pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 1 menit tersisa sekarang. 67 mundur. 50. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Jul.
menang. Nomor 20 Velar Junior Ketua Kades Longke Galis Bangkalan. Semakin nomor 2 ekor Ramos nomor 3 ekor. Nomor 2 ekor Sernaser Ketun Haji Sugi Paken Tenan Aneka Eyocol Ketibi karena nomor 3 ekor kosong. Epika nomor sekami Amu Salempang merah semenang. Nomor 2 ekor Sernaser Haji Sugi Baken Tenang. Koceng Meler Ramli Pamekasan. Iya, Potes menang. Semakin bola musuh nomor 32. Nomor 30 anak balap Ketuna Sofi Kanginan Pamekasan bertemu King Bara asal Lempang Merah. Amusa nomor 32 Cumi Asam Manis Junior Ketuna Haji Abdus Salam Ketapang Sampang bertemu King Timur asal Lempang Pote. Anak balap Cumi Asam Manis Junior. Empat puluh. Tiga puluh. Dua puluh. 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cul. Iya Salempang foto semenang. Nomor 32 Cumi Asam Manis Junior Kedun Haji Abdus Salam Ketapang Sampang. Bin siapa? 40. Masa? Iya, ini kanan dia. Kalau ada pakai dia ada pada kendaraan. 30. Nak keluar dulu sana. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cil. Nanti saya kirim. Di teropon. Jiwa Jawa. Dua Jawa. Dua Jawa. Oh, not. Iya Salempang foto semenang. Nomor 36 Der 3 Ketuna Haji Jalan Kades Beringin Nongkel Sam. Yang ketiga. Burmun tak kuliah kena micet dia. Sengatung. Namun itu jatuh mundur. 50. Nyata sih, dia dulu.
Selai bobo sosietah aja. 40. Kamu kata apa jadi? Buku atas. 30. Sini sini buku atas. 20. Kau alam ni. Rindu. Rendu ya boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tolak. Rindu na. Ah, Cil. rindu lah wak. Makar ya. Mesti tis dia. Iya, salam pang foto sebenang. Nomor 40 Pakualam, Ketuna Haji Sugi, Baken Tenan Pamekasan. Semakin nomor 42 bersama nomor 40 telok, nomor 42 kosong, nomor 40 telok Yekil Ketibi, Tapur Kilap, Ketun Tribrata Yuda, Pamekasan, Aneka Yekil Ketibi. Pergi sambu rindu. Tur. Cil. Iya, selempang foto semenang. Nomor 40 telok Tapur Kilap, Ketuna Tribrata Yuda. Semakin bingkingan nomor 2 alasan nomor 4 babak kedua golongan menang. Baik. Iya, selempang merah semenang. Aduh. Nomor 45 Selor Sakti Ketuna Kades Longke Galis Bangkalan. Ini yang menang untuk anak Selor. Selor Sakti. Babak kedua golongan menang.